Zoran Mikulić, ministar pravde Federacije Bosne i Hercegovine, sa mnom je ovdje ispred zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru. Gospodine Mikuliću, vi ste danas svakako bili zatočeni u zgradi. Koliko je trajala i akcija SIPA-e? Kakvo je stanje bilo u Vladi kada ste doznali da je SIPA zapravo blokirala zgradu? Pa ne može se reći da smo bili zatočeni, upravo dužnost je svakog građana, pogotovo svakog visokog funkcionera u Federaciji da pruži svu moguću pomoć državnim institucijama, pogotovo državnom tužiteljstvu, koje nas je najljubaznije zamolilo da ne napuštamo zgradu, jer ne bi bilo ni primjereno da bilo ko ulazi iz zgrade sa mogućnosti unošenja ili iznošenja bilo kakvih dokumenata. To je bilo sasvim opravdano i očekivano da podržimo rad državnih institucija. Evo, kada govorimo o imunitetu, da li zapravo postoji mogućnost za traženje imuniteta za gospodina Željka Budimira? Ne postoji mogućnost za imunitet u krivičnim stvarima, zato što je u izmjenama Ustava Federacije, amandmanom 65. potpuno izbrisan član 10 koji je pretpostavljao imunitet za određene državne funkcionere. Znači, taj član je potpuno brisan i ne postoji mogućnost nikakvog imuniteta. Postoji zakon o imunitetu koji je nametnuo visoki predstavnik Peder Ešdaun, koji pretpostavlja pitanje imuniteta u krivičnim i građanskim stvarima za određene osobe, međutim za predsjednika Federacije i ministra Vlade Federacije ne pretpostavlja imunitet u krivičnim stvarima, nego isključivo u građanskim stvarima. Evo, kada govorimo o hapšenju, mediji su javili uhapšen predsjednik Komisije za pomilovanje Ministarstva pravde. Da li je to tačno? Ja još nemam potpune informacije, ja sam saznao sve iz medija. Zaista ne želim vjerovati da je bilo kakve nepravilnosti u radu komisije. Pretpostavljam da tužiteljstvo je dužno ispitati sve dokaze i ja bi da se radim u tužiteljstvu. Prvo što bi ispitao predsjednika komisije koji je najupoznatiji sa dokumentacijom. Zaista ne želim vjerovati da je bilo kakvih nepravilnosti. Međutim, ukoliko tužiteljstvo ispita i utvrdi da su postojale nepravilnosti, neka institucije rade svoj posao. Tako je rekao gospodin Nikšić. Hvala vam puno, ministre, za ovaj razgovor i informacije.